khubor janmit ipi sajisen waro ngajo MP haprodi chayikia tegi khubor thymme da wanda biang jepi nega janmit te chwa wasdang iku khubor yikitu ki bumpuda bu subscribe yoni channel snya ba subscribe khnang ba yo cho pi yiki khubor ki wa thymme yiki wada dep subscribe la khubor pi ndo nam sin tegi khubor nega janmit man ki kamni wa ya kani ka kjut covid-19 hari Meghalaya yong da update yiki wa yo thymme hapok ka ar khoso ganta the new cases da poi ko do ruspa ar pho nyangut man ko he do hakachisngi na do ostang ko milukjut the kiwa da chait wan hakachisngi da poi hado lespa ar pho nyangut ko wa da pen po yiki wa chait waro he hado khat nyaw hajar khandes pa khandengut the le da paj wan yiki wa yap wan hapo ka ar pho so kanta khat ar ngut ki wa yap the niki khat ar ngut da pen po ki yiki wa yap waro hado ar spa pra phaungut te ka cases ko dang em hapo ka jing sumar kat kam mon katte to 100,000 khatso te ka khubor de po chwa kut te yiki tu ki bong pudap subscribe nya ba subscribe khnang wa yo cho pi yiki khubor banda upload thame te khuble chi bone phi boro